Schubor nakaslem jong unong san hima. Samla ubade unong kit bandi syakipat ba nong song snong hamau prem ulay thu ba menta lajan shitayo ba ka jingkerdo na kalyang jongki kimla shu ban penbiang syakipat ba bat kilahap bandu thia do dem ban sam bat hadu men step lai baji kidang dap ban letbu syakipat ba ulay thu ru bakador kade henrius pa khatras pa litar bat kim jushim kabu ya kador watla klemmi bat kipat baru kim ya uot ya kador henry kadai baki nongket kimla shu ban penbiang namar kibadon kam kibun ulay thu ru baha kini kisngi bami lada bun hakashisngi kiyo ban ket santrip henry menta ban ken ru kimla shu namar labun palat Kelak punya tu mentala kena sengi kan dekat jingker du kelak jah. Dan ni apa steel mentah. Di benong men penbiang yu pat bair ni melak so kan. Martang menen tu ado lifestyle mesti minang ada. Kano kasi tang kan ti ya dia. Ini tu kadang khas pa liter dia den terus pa. Tinggal pendek be kedua be kedor kami penkeu kan. Ni ki na pilih kit. Ini pa mulai be. Te ki pet ba kimia ur le kata kadar ku mak pilih abo. Ya me kedor ki mot. Dong suong no ba man kayeng yang melak ben be te ben penbiang. Tang ni mu pram jomi ru parro te ter tu lan badan kamu. Di menen ru berkat pi lifestyle sau bujum stem nginang edap. Di mentah sengir unjuk hi. Te tang sama pram nas ki weru ki jah snong pilih. Ni melak tang mu pram melak so ba. Di seweli di sei kengin syama. Tak kan ke. Jika long kumno man kasengi pat mensua mentapol badang di mentah ka jing kit ka per kumno. Ka kenora. Mensua badang mi pada ke long kebabun edu sunround bangin le. Dari komentar pada tang ban ken ru melak klet te la long no. Bahap supet ka bor te kan wajian pendap. Dia menen ru dei bang ya slam do step ru dei na baiki breu ito itawa. Ni hapen biang ni ko ni kada. Du Dan ba dan yang kisam pemlak mentia penang jing terus paru. Dia rengi pada te buat ni asing dengan ni kakam pada te mah. Faham tak ke tanggawi pada himile ra long internet kejuk ikin kador. Por himi umru kejuk ikin kador terus pa mentar baduna terus pa. Ngimsim kabu kan no. Tika Kami pingin orang yu imag nda tiap tang kita ki pipe ba sneau baki orang dai betai Andre jadi baki la ban pelak keluar pada te era pat ba. Meeting la ida khmat le te pi kilong no. Dan di bre bom dan bom em pada ru ban hit terus pa te kam dai ka beso. Dah. Hanya mau pram ko telik kalikit entah kita. Pran te tang da piang kai ni surok minta tang sepang kali ke biat ti hi. Jadi nyo prateli kali te kitur kumjoi kumni do arrive jam step ki adam.